Maranatha Masabatha. Nkosi yethu iyeza. God is good all the time. Ngiyanibingelela bazalwane ngegama likaSisi Jesu Kristu. Amen. Naze naqula kahle bazalwane. Amen. Ngiyasho ukuthi singenele manje kuyiholiday elikhulu. Iholiday lasephakadini. Iholiday eliyohlezi likhona. Engasoze lapha. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu ke esipheleleke. Nami ke ngizoba mfishane nje ngizozama nje nami ukupintsha kade sifunda nje isifundo simnandi esikhuluma ngesigaya kudla. Ukudla kwethu ngena khona la kuyophuma lapha ezantsi. Umbuzo wami uthi ukudla esikudlayo sikuthathaphi? Bazalwane. Sikuthathaphi lo kudla lokho? Mina ngizodila ke nakho lokudla kumele ngene lapha gayi. Nalezi zinto kade kukhulunywa ngazo esizwayo ukuthi phela siyithathaphi sisambisana bazalwane ngoba siyathola lana ukuthi ke lokhu kudla esesikudla sekuneyinongo eziningi okufakiwe okwamakhemikhali okusenza manje kugcina kulimaza izinto eziningi sigcina singasagayina kahle sigcina singasamunqina kahle sikuyazwala bazalwane. So uNkulunkulu uyafisa ukuthi ke sithatha amathuluzi siyibambele thina from kusele eqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Kuyangisana bazalwane to take charge of our health. Sisambisana bazalwane. Angeke uze ube safe ngokupheleleke ukuthi ke bazalwane ubheke ukuthi ke udlani kuphela. Fanele ubheke ukuthi ke nalento oyidlayo ukuthi ke isuka. Sisambisana bazalwane. Ayikho into engasisiza ngaphandle ukuthi ke siyibambele ngokwethu. Uyibambele kwezempilo uphinde uyibambele futhi ke nasekudleni. Amen bazalwane. So siyabonga ukuthi uNkulunkulu ke akashile sodwa kuyona yonke lento uyasihlelela bazalwane. Kwehlelele lemandulo. Ngongamoshi isikhathi ngifuna nje sibheke into encane because ngizama ingqondo yami izama ukucompressa yonke lento la ingqondweni yami. Qala sambisela phela emadini isambulo. Chapter 22 mase sifikile ngizoza ngo-amen. Amen. Incwadi yaGenesise yesambulo kulula ngoba mhlawumbe uvule eqaleni ukuvula ekugcineni. Sesifikile ku-verse chapter 22 cela ke sifunde lapha ku verse 1. Cela osefikile ngelesizulu esifundele uverse 1. Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ucwebezela njengeKristian uvela esihlabathini somkhosi sikaNkulunkulu. No verse 2. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila uthela izithelo eziyishumi 12 uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Amen. Akazi masiyayizwa lento lebazalwane lana ke sitshelwa ngani? Sitshelwa ngezulu labazalwane. Sisambisana bazalwane. Siyatshela lana ukuthi kunesihlahla sani sokuphila. Sisambisana bazalwane. Lesi sihlahla sokuphila sithela izithelo ezingaki eziwu-12 mfana bazalwane. Akudliwa nje kuphela ama-fruits azo but ke namahlamvu azo. Sisambisana bazalwane. Akalo kezala bazalwane. Kuthi ke even nasesikhathini esizayo sesibheke kusona still uNkulunkulu uzobe esebenzisa imvelo. Sisambisana bazalwane. Ukuthi ke siqhubeke siphile nanokuthi ke siqhubeke futhi ke siphulukise. Akani baka sisambisana bazalwane. Are we still together bazalwane? So sizokhuluma nge-agriculture. I-agriculture bazalwane angiyona into eyala emhlabeni ezosala nemhlabeni. Sisambisana bazalwane. Even nakulo mhlaba esibheke kuyona into esazoqhubeka nayo. Angani makazala bazalwane. So kubalulekile ke bazalwane ukuthi ke siqale manje. Sisambisana bazalwane. Sizilungiselele ukuthi ke uma sesigraduate sesiya emhlabeni omusha siye khona sesivele kuyinto kade siyiphila. Abantu bakazala bazalwane. Ngiyawuthanda umkhulu uJesu Kristu wasifundisa wona kakhulukazi lengxenye ethi ke intando yakho ayenziwe emhlabeni kuphela ngithi. Ithini manje? Njengoba yenziwa kephi nasezulwini. Sisambisana bazalwane. Abantu bakazala bazalwane. So uNkulunkulu ufuna siteste izulu sisasemhlabeni. Are we still together bazalwane? uNkulunkulu ufuna siteste
izulu sasemhlabeni. Bazalwane, masibheka umhlaba omusha noma esezulwini bazalwane, kuthiwa kunezithelo bazalwane ongeke uzuyibali. Sisambisana bazalwane. Ezinhle ezibonakalayo ezithesta kamnandi. And nala emhlabeni zikhona izithelo ezinhle ezimnandi futhi ezithesta kanjani? Kamnandi. Sisambisana bazalwane. So ngamanye amazwi amafruits awapheleli nje kuphela kulawa kuphela esiwabona ezitolo. So manje ziningi izinhlobo zezithelo ezahlukahlukene. So kulesi sikhathi manje bazalwane ngoba isikhathi esincane nje ngifuna ukushela nje izinto ezincane. But before ngishare ngifuna ukubuza one thing. Mawufuna ukuba nama-fruits or namathelo noma nama-vegetable yini oyidingayo konje sikhulumile during the Mhlabathi yani enye amanzi. Okay, nembewu sisambisana bazalwane. Yes, inhlabathi mawudinga inhlabathi yini oyidingayo ukuthi ube nenhlabathi yokutshala. Because inhlabathi ungawala inhlabathi uyifake ebhakedeni ubeke efetisini lakho utshale nakhona efletini. Sisambisana bazalwane. Mawufuna ukutshala ngempela oma-fruits njengoba sibona nasezulwini sitshala ngezithelo ngesihlahla esithela izithelo eziwu-12. Sisambisana bazalwane. Do you know ukuthi ungakwazi ukusakha lesakho isihlahla la emhlabeni esithela izithelo eziwu-12? Ngithi niyazi ukuthi nawe ungakwazi. Bazalwane. Asi siyazi nawe ungakwazi ukwenza lokho. Ezweni bakubiza nge-fruit salad leso sihlahla. Ungazenza, it's very easy. Isihlahla esisodwa. Sithele izithelo eziwu-12. Ungakwazi ukuzenzela nje i-fruit salad lakho. Sisambisana bazalwane. Ekuseni sivuke nge-fruit salad. Can you imagine esihlahleni esisodwa? But-ke angikho lapho ngiyala ukuthi-ke inhlabathi siyidinga ukuthi siyithole kini. Fanele sibe neland bazalwane. Sidinga umhlaba bazalwane. Umhlaba abantu abangakhola bathi bring back the land. Yabo bafuna umhlaba from emabhonini angisho lokho bazalwane. Yizo lonto le bazalwane. Ngithi mina le mhlaba uNkulunkulu esayenze yaba available bazalwane. Asiyisebenzise. Ngoba kusalayo lento sidlayo isuke emhlabathini. Inkinga ikhuliswe ubaba. Sisambisana bazalwane. uNkulunkulu eSouth Africa eKZN usasinikile no advantage ngoba kusakhona imihlaba eyamakhosi. Sisayisebenzisa lo advantage sithole ini umhlaba sikwazi usingani ukukhulisa izinto esizidingayo. Umbuzo wesibili ngifuna ukubuza bekuthiwa ukuthi uyitholile iland. Mina ngifuna ukuavaza ngokwami mase kuthiwa ngiyayithola iland into engaqala ngayo ukufocus yakho. Angithi ufuna ukutshala. Yini uma ucabanga ukuthi yiphi into ongaqala ngayo ukuthi utshale? Babo umdlalo uthi ke isihlahla isihlahla esisodwa nje. Why isihlahla? Zikhula kancane bazalwane. And ziyaphuza ukuthela kodwa hayi zonke zisambisana bazalwane. Yes, ziyaphuza ukuthela kodwa ke zikhona indlela ethize ukuthi ke kusheshe kuthele. Ihlahla bazalwane ekumele uqale ngazo uma uNkulunkulu ephile amandla noma nokuhlakani sisambisana bazalwane ukuthi uqale ngazo sisambisana bazalwane. Alokho akuyona ukuthi yinto eyiformula or eyimpoqo. Kubonisana sisambisana bazalwane. Yabo uqala ngehlahla, uma uqala ngehlahla uyifaka uthi uNkulunkulu unikile amandla uyifaka ihlahla mase uyifakele ihlahla and then enkathi uyilindile ukhula kwazo. Yayizwa lonto le utshala ama-vegetable yayizwa lonto le ama-vegetable azobe njani ebeqhubeza nempilo ngenkathi ubhizi nama-vegetable mhlawumbe watshala around khona la ehlahleni uthi ubunakela ama-vegetable automatically bunakela nani nehlahla. Angithi vele ama-vegetable bowatshala wenze njani uyagoba ngithi angithi sifundile nge-spinal cord sisakhumbula bazalwane. So usale spinal cord sesaqinile iqolo lisaqinile angithi hlanganipha qala ufaka ihlahla ngenkathi lokho ugoba ihlahla ziyakhula angithi kancane lokho ikhula labo amafutha sayaqala uyavela yabo lokho usukuma kancane wakho ekugcineni igcina zinkulu awusagobi manje usuyalula leli qolo uligobise enkathi uqala. Yes, akana bazalwane sisambisana bazalwane.
So ama-food tree bazalwane as black people mina ngokwami ngoba ngirun ibhizinisi promote business njalo bazalwane any business angipromote mhlawumbe kuzokwazakala ngathi content ngipromote kuzobe nje ngaqondile sisabisana bazalwane yeah so ngidayisa le business le le business le lesana into enginayo kakhulu abantu abamnyama abanazo izihlahla zamafruits bana lezi izihlahla zamafruits nje lezi ejwayelekile nazo futhi usathane uyithaphethile kakhulukazi nalezi njengozokotaphe yabo khona eminye imizi nje engasifuni uthi hayi ngiyafuna kodwa ungidayisele sakotaphe yabo bakunenkolelo ukuthi sibulala ubaba wekhaya sisabisana bazalwane khona izihlahla eziningi zamafruits nje kuthiwa lesi even lesama apple abayifune bathi nje ziyabulalana bese sathela uyafiwe ekhaya method kasathane leyo yokusikusho phela usathane ushaya ngendlela ezihlukene eziningi sisabisana bazalwane so enginotisile abantu abanazo abelungu kuphela abanazo because even nama-fruits lawa esiwathengayo lawa amaplaza abelungu abawakhulisayo sisabisana bazalwane sebeze bayaqala bangena kuyona lemihlaba le yakaZulu ngoba bayabona ukuthi manje kade basebeyisebenzisa le sisabisana bazalwane bayangena sekhona la bethiwa 10% siyabaza ngithi moya ngala kwa cost wathi hayi bazofika betshale bekunika 10% gogo nomkhulu abawazi 10% bevume besayini into bangayazi siyayizwa lonto akayazi production engakanani udayisa into engakanani bakho inzuzo engakanani yayizwa lonto niyobona lento abeyobonga lento anikwayo yona vele bengayisebenzisi njengoba siyibonile ilele nje yodwa kanje bazalwane amakhola abantu abamnyama kwaZulu Natal nje uZulu ne-influence kanje eSouth Africa ama-Adventist yiwo kumele ebe nomahluko kwaZulu sabisana bazalwane akithi uyazi ukuthi i-country ene-influence e-Africa iSouth Africa and eSouth Africa i-continent ene-influence i-KZN so usathane mayifuna ukubamba i-Africa uzobamba iSouth Africa mayifuna ukubamba iSouth Africa uzobamba i-KZN ingakho is very dangerous bazalwane kumnandi and is very dangerous ukuba iSouth African enomzulu eSouth Africa because isitha zosebenziswa uNkulunkulu ngendlela ephakeme noma uzosebenzisa usathane ngendlela ephakeme so kumele ukhetheke yayizwa into bazalwane mina ngizokhuluma nge-agriculture bazalwane ngizokhuluma nabantu abakhona la sisabisana bazalwane ake sizameni ukuthi senze izinto ngendlela uNkulunkulu azojabula ngayo ethi hayi benza bonke yayizwa lonto le bazalwane so ngiyabuka ke izinto zamafruits ziyashoda bazalwane yazi lenye ukuthi manje le position ngicela ngasayifaka ngamaslide la ngifuna ukufaka enye into engitholile bazalwane ukuthi we don't know the value of the trees yakhumbula ukuthi ke once you realize the value of something ingqondo yakhe yashift ngathi akhumbula la time ngiphethe imbewu yambila neya 50 rand ukuthi ke imbewu yambila binganakekeli sisamsala bazalwane besinganakile kodwa the moment ingqondo zethu zishiftile sabona ukuthi ine value lento sisamsala bazalwane yes Lord so what we know the value ufuna uzo create value nje incane then mase kuhlala phansi yabo kukhona into lento engiyenzayo kakhulukazi engiqale ngendlela bengaqoqa ukuthi manje besuke khona base ngiqale ngendlela nje enganakekile nje edelelekile ngibonga uNkulunkulu ngalento lokuthi ke uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha izinto ezidelelekile ezenze zibe yinto eyibusisekile isibusiso silele lezinto lezi ezinganakekile khona into eshiwo la utade white la usike he who earns a livelihood by agriculture escape many temptations and enjoy an unnumbered privileged blessings denied to those who work lies in the great cities. Utsike laba abasebenza ngani agriculture bagwema izilimo engakanani eziningi sisabusana bazalwane and mase bejabuliswa yini izibusiso eziningi kuzothi labo abasebenza amanga emadrobheni amanga bengazi bazalwane bengazi nomsebenzi yamanga samsana bazalwane so angifuna ukugcina lapho mhlawumbe bekhona abangaze bethinteka but kukhona umsebenzi wamanga kumele nawe uyibheke ukuthi ngisebenzani samsana bazalwane
umuntu umongcela ukhona nje uyabuza yini engenza sisambisana bazalwane. So i-agriculture uthi ke okay angijobe la because angikho la. Mina into engifuna ukuyenza nje manje ukuveza i-value i-agriculture. Uthi ke lana fathers should train their sons to engage with them in their trade and employment. So trade and employment in like business, family business, samsana bazalwane. I-agriculture, one of the things bazalwane ebuhlungu yakasho umfundisi nje ngithule ngilalele wathi usikhona into ebuhlungu emidlayo. Se retire lo mfundisi. Usikhona into ebuhlungu emidlayo. Uthi uma ibuka ingane zakhe. Ubone, uthi uyayibona le ngane yakho khona into eyidlayo kodwa ayikwazi ukukhuluma naye. Nawe uyafisa ukukhuluma naye. Kodwa manje ukhona le barrier ngoba manje bengekho ingane yakho ikhulu ngenxa ukuthi ubesebenza kude. Sisambisana bazalwane. So kunalelo qhekeko lo sisambisana bazalwane. Because mase ubheka bazalwane imisebenzi sisebenza sivuka ekseni uyale ingane yesikoleni umama uyale niyozenhlanga nentambama nakhona khona ne-TV lana nidla nibuka i-TV yayizwa lo ingane iciphaza ifoni akukho ubudlelwane. Yayizwa lo nto le ngenkathi lo iyaqhubeka lo mpilo iyaqhubeka lo nina nitshelise ndawonye kanti anikho ndawonye. Nize nisho ukuthi ke 50 years anniversary kodwa ngokwezulu lithi nina nisashade u1 month. Ngoba anazane nispend isikhathi ndawonye. But when you have a business like family business like agriculture, if business ongayenza nezingane zakho le. Amanje ukezwa bazalwane. Bazalwane khona la ngiyakhona. Uthi ke baba sisambisana bazalwane aba engage nani nabafana babo kwibusiness. Sisambisana bazalwane. Uthi ke beqhubeka lana farmers should not think that farmers should not think that agriculture is a business that is not elevated for their sons. Wayibuka into ezolema ukuthi hayi ingane yami mina ngifuna udokotela. Ngizathu lo udokotela bazalwane. Kodwa nje ukuthi mina ingane yami ngifuna ubunjiniyela. Indaba ukuthi ingane yami iyogcoliswa inhlabathi ebovu la. No. Uthi ke asingabi nalowo mqondo bazalwane. Sisambisana bazalwane. Uthi ke besiqhubeka lana ke agriculture okay. Akuyona le phasi le. Bazalwane. Khona into ekeyenzeka njengoba ngisho ukuthi ke umuntu ke ukenze le business le yokudayisa ilo. Ngelinye ilanga lapha ekhaya no granadine. Bese no granadine bazalwane usathela uthela unyaka wonke. Because ugranadine kahlahla uthela kabili ngonyaka. So if you weather njengayo weather le yaseMathekwini iwoma ukukhiqizile nje. And usudumile. Yazo bazalwane bungazi granadine plus. Bebethini sebeyawazi. Usuka ingane noma section ke bazalwane. Kusuka ingane qonqo akusalali. Sisambisana bazalwane. Emini nje qonqo sanwa. Nesacela ugranadine. Usuka hayi ngisuka ke ngale hawu uzo kanjani lo hayi malume hawu yabo lokho i-expander le radius yabantu abafikayo. Sisambisana bazalwane. Umnandi bayawazi abanye abazalwane engeke ngibasho. Befike bezocela and uyathela. Yihlahla eziwu2 kuphela eziphansi. Sisambisana bazalwane. Kodwa indlela esela ngayo imethod yokuthela ngishare. Mawufuna ukuthela yakho igranadina yiba nesihlahla nje umbisi uwenze uthi yabambele uyivani uwenze ugibele esihlahleni uzobona ke lapho. Uzothela into akazi uyibona. And then emva kwalokho mase yawususa nje phinde uqale phansi. Yayeza lo nto uthela into akazi uyibona. Sisambisana bazalwane. So usweet uyathela. So ngelinye ilanga abazalwane lo umaqala wami ontombazane ke bajwayele ukuvukisa bewukhe bakho ngiyami lento le equotation ekhuluma ngayo bewukhe ufake eplastikini masethi mina baba ngifuna ukuyodayisa anginake izindayi ntambama uyacela sacela ukuyodayisa baba mina lokho eyishilo lento le
Samama yabo ukhuluma noma wakhe uma wakhe abazi ko mama mina bana lento yabo basithambile ngithambiseke mase esho ke kuba khona imithetho ephumayo yayizwa lo nto le hayi uhambe kanje ungayi lapha thatheke ukhazini wakhe la behambe babinjwe bebehamba bazalwane cela ukutshela babuya within a minute bebuya nemali yayizwa lo nto and sakhula nathi sidayisiswe ekhaya bazalwane uma ushaya ufishi ubaba buye ebhaka amakhekhe mase sihamba sangathandi sasidayisa ngoba sasazi ukuthi ke sizohola ufishi sikhole namakhekhe yabo sasaba sesingene nasemzini amasabatha amanye amasabatha ngase ngabona esabatha awunawo ama-customer sisaye ngani so sasimuwasta ngama enjoy ngoba into yayiqhamuka from top yayizwa lo nto le to bottom but lana ngaze mina nginayo nje impela ukuthi nje mina ngizodayisa ingane but ngenxa ukuthi into ekhona egcekeni uyayibonela yena ukuthi lana hayi noma mqale leze something yayizwa lo nto so ngamanye amazwi agriculture istem ngoutshalo uzostimulate ingqondo zengane into ongakacabanga ngisho uyicabanga ngelinye ilanga the same person lo ekhuluma ngayo wase exova lapha exova efika le ngqondo ethi baba izwa la ngithi mina wathi ngithi bengibuka ihlelo ngathi ayike ngihle lento yayizwa lo nto ethi izwa la ngithi mina ngelinye ilanga wasithi makho uko ayizwa kodwa lento lokho yizwa yabazi nawo mama ngaba azosingizwe lento kancane phela kancane bengithe emlomeni yo bazalwane yo food combination yakhe ngezinto ngoba beke exoxa namasemdala wahlanganisa amafutha akhona njalo la igcikeni wahlanganisa amafutha athize bazalwane taste so ice cream but bazalwane once we make things available for our children bazalwane uNkulunkulu will be able to exercise the blessings afuna go exercise ngizama ukuveza nje bazalwane sisamsana bazalwane uagriculture bazalwane kuningi bazalwane ngakhuluma kuze kushona ilanga sisamsana bazalwane but bengithi amdlule kulento le ukuthi ke asinvesteni yayizwa lo nto lento ekutshaleni ini ihlahla nama vegetable and the advantage ngehlahla yini ihlahla ziyakwazi ukuthatha indawo yama vegetable zikhona ihlahla enjengabhontshisi zikhona ihlahla enjengamaklabishi isabusana bazalwane sister exactly ukuthi nje kuphela thina kumele senkulunkulu ukuthi ezivezele zikhona even ihlahla ezamazambane isabusana bazalwane ezi available ukuthi nje isithambo nje ngona la but ufuna ukuveza la bazalwane sengizothi isikhathi asekho bazalwane okay ngicela ukuthatha lama minutes ambalwa la enzeke indlela ebhidala namhlanje okay bengifuna sibheke la bazalwane yeah okay angifunde ngoba ukuthi ke if the poor now crowded into the city could find a home upon the land they might not enjoy only earn the livelihood but found health and happiness now unknown to them. So mthabe labo abaqalekile bazalwane abahlala ngephi emadolobheni bebangathola indawo kuthiwa angeke nje bethole indlela abazoyiphilisa ngayo yayizwa lo nto le so ngamanye amazwi sisuke emakhaya semadolobheni sofuna ini emadolobheni umsebenzi kodwa uNkulunkulu uthini suka ngephi ngiyaqala ke ukuphi umsebenzi yabona bazalwane iphambele lento sisamsana bazalwane uthi uNkulunkulu mina ngizomnika into ozophila ngayo futhi hayi nje kuphela into ozovuka kuphela ukuthi usave uyofuna imali kuphela ukuthi njalo kuphela abantu abasebenza kodwa abekho happy ubuye ekhaya uhlilile ucasukile sisamsana bazalwane but kuthiwa lo msebenzi lo wasemakhaya uzokwenza njani uzothola injabulo abantu basamsana bazalwane amanga nje asofunda la iqiniso bazalwane funa sibheke lana bazalwane yindle bazalwane imbewu yakhe hayi bazalwane imbewu yakhe aphula imbewu aphula le sisamsana bazalwane imbewu yale imbewu aphula le bazalwane mawubona le mbewu ubona bazalwane sesifundile phela manje ingqondo ubona njani ivelo ngizam ivelo ubona ivelo okay yes ivelo ngiyayithatha
kodwa yini le konke ongayithola enye le ngalento yebo lesi uthi ubona imali yabona mntanami nami ngibona imali badala la ngabona yonke into oyidingayo phela ine value lento I value can never be destroyed but can be converted. It's like an energy. Sayikhumbula umthetho we-energy ka-science. Yayizo leyo nto le energy cannot be destroyed but can converted. Yayizo leyo nto le phela bazalwane umuntu bakho ibhenji yayizo leyo nto le owaphela kwadayisa ngenkathi lapha suke ebonana imali so uyabona ukuthola imali wenza into enani ene-value angani bakazalwa bazalwane so izinto zaNkulunkulu zine-value wena fanele ukubona ukuthi-ke ngidinga ethize ngingayishintsha kanjani lento le yayizo leyo nto le ngiyenze ibe yivele lento ungayishintsha ibe indlela ey'ningi for an example bazalwane ukuthi khona ngikhothesha ukuba ngiyifake for an example bazalwane okay ubhontshisi ngawudayisa nje okunjalo mhlawumbe bese abantu ayasuthandi mawusubonza wabo uthanda ubhontshisi ushintshe uwenze ini isoya meat bese ngiyithanda ngesoya meat yayizwa lento le mthelani mhlawumbe ubona ukuthi hayi abayithanda isoya meat ushintshe wenze isoya milk awu isoya milk yayizwa lento le uyathi amanye izinto zamukisho pastor leyo leyo ukwazi ukuyenza kuphela bephi kwimvelo imoto ngekuyishintsha ibe ibhaloni bethi udayisa imoto yayizo into bazalwane ngizama ukuveza izinto uNkulunkulu asibekele zona esibuka siyibuke ngenye indlela sisabisana bazalwane so lo ungamshintsha kube yilo ihlahla lezi etshela mina yiyo amasidi lawa asama-aphula kanje yabo ukuthi lama aphula wena utshala wona ama-veg uyakwazi ihlahla zonke lezi yabo ukuthi lingaki-12 lembo bengakuhlabeza u-32 yabo kodwa uyakwazi ukuthi utshale kuqhume kanje kuba ama-aphula ekhule sungayenza noma yini kona ukuthi-ke u-added more value sisambisana bazalwane and then after isikhashana esincane nje usakubonakala umnyama la aseyathela this is April from seed and then after lokho mawubona and then you will graft ezinye ihlahla ozaziyo ukuthi-ke zikukhomishana yayizwa loo nto le yilezi iy'tolo yathi iy'tolo zithenga into kuphela enjani erejistiwe yayizwa loo nto le abantu bakazalwane kufana nokwataphela uShoprite o-Pick n Pay nje nezinye iy'tolo ngezibathathu abantu bazosifuna ihasi nomile phasi sisambisana bazalwane noma ezinye iy'nhlobo lezi sengikhohlele ini bazosifuna lezo nhlobo so mawubonza bafuna lezi nhlobo ufuna umadayisa and then you craft ihasi hhayi ukuzala bazalwane nayizo into engizamukisho yabo so le ana-aphula-ke which engifisayo ukuthi wonke umuntu enayo because leli aphula leli can grow everywhere and liya-excela ne-quercetin and lithela kakhulu and yi-aphula eli-self pollinating and i-aphula ukuthi noma utshala amanye ama-aphula likwazi ukusiza amanye ama-aphula ukuthethela isamthana bazalwane and i-aphula enjani elihle akulona YouTube leli elami yabo siyambona lo yabona-ke lo bazalwane yabo kuyobuka lo mhlaba lo angikhuluma nobabusapha laphana yabo kunomhlaba lo ezinye zezihlahla kahlahle ihlahla ngikhulile ihlahla elifaka lezi eziwu-2 njengama-aphula ihlahla eshesha ukukhula lesi within 2 years nje usuyaqala uyadla ngoba suke sesisingane uzofaka nje in-right condition yabo wena usabhizi nama-veg naso sona sesiyathela usuyabona manje sengikhathele ake ngifocus la sisambisana bazalwane nami lo ungamshintsha okay uyamshintsha uye lo kusawuyena lo sisambisana bazalwane uyaqhuma usumfakele emhlabathini after isikhashana esincane uyabo sebakhulu lento lena njalo le bitshalo yimina njalo within lo lawa ngobabona nje sebebangaka nje la u1 month lo yabo u1 month ngizama ukuvezela ihlahla ezikhula fast isambisana bazalwane njengoba ngiyitshalile nje angifuni lokhu mina yayizwa lonto le ngisazoyiconversa ngingenza nje futhi salad kuzona sisambisana bazalwane ngisazoyishintsha lana ngizofaka kuba ama-almond yayizwa lonto nama-almond bazalwane do you know ivili ama-almond bazalwane moya in the most holy place
uya lapha empungulweni lesivumelwano. Mawubheka lapha uvula impungulweni lesivumelwano unani une-10 commandment. Unani unebhodi lemani. Masuzoba nani nenduku kabani ka-Aaron. And kuthiwa le nduku ka-Aaron ithela ini ama-almond. Sisambisana bazalwane. And ama-almond bowabheka no-high vitamin E and ama-vitamin K akhona ama-minerals awenza ukuthi ukwazi ukuthi njani ucabanga clear. And aceleni kwamthetho kaNkulunkulu lethu uNkulunkulu uzoloba imithetho kephi ey'mbuzini zakhe izolonto le bazalwane. So mina ngiba obsessed nalama futhi lawa akhona eBhayibhelini. And i-almond libala ngamanye amafutha eBhayibhelini kuGenesis ngamanye amafutha ekuthiwa it's the best fruit. So nje uma uyikhona nje ufundise entshwala izinto kumele ungaphatheki kahle ungazingeke igcini lakho. Fanele ukuthi ukhuluma nama-almond ingane yakho usinayo lento. Sabuzana bazalwane. Ngeke emhlabeni bayibiza the king of the nuts. Wona ama-nuts ke aphezulu athengwa kakhulu enza kakhulu samsana bazalwane. Adila lengqondo kakhulu. Isikhathi asangivumele konke njalo lokhu nje ama-pitch lawa esiwatshale laphana ekuthiwa khona wamini. Siyazi ama-pitch ayamila lapha bomlazi sokani awamini njalo ayabona. Sesifundile ngama-pesticides izinto esingazenza kusenjani engaboni because you have to fight bazalwane. Ungahlulwa yimpukane. Sihlulwe yimpukane nengqondo encane nje uzobe ihlezi ibona ikhanda liqega lethi. Wena uyibonisele usuya give up yabo. So yiyo la ama-almond ama-pages athi siyazi aqala ngani. And then emva kwalokho eze kanje. And then emva kwalokho ebe kanje. And then emva kwalokho nawo sisambisana bazalwane. And yonke lento lena usungayenza songazi noma yini la because akhipha uflower sisambisana bazalwane. And yasasazi isipa sama-almond sibiza kanjani. And lento indlela ekulula ngayo kuyenza ngizephatha hayi mase uyibona izinto indlela ekulula ngayo bazalwane uphatheka kabuhlungu kanjani uthi saze sasha sishela ungazi. And bazalwane angifuni qhamamanga amakhekhe ama-almond lelo you will never go back. Uzothatha konke lokho wheat ini bakhahlele kanje. Manje asikwazi ukwenza ngoba kunjani kuyabiza. Bese ngafaka inhlahla nje la inosu4 ziyakhiqiza lezi zinto. Zisambisana bazalwane. Ziyakhiqiza. Ungangena imakethe nama nezinye izinto. Zisambisana bazalwane. So and ke naye ke le bizwa nge-tropical almond ke bazalwane. Tropical almond ilena ke engithi ke yiyo le kwakhiwe ngayo induku ya-Aaron. Sisambisana bazalwane. Yiyo ke le ngithi lo because bengibheka lesi njenge sama-pitch ngibheka lesi induku esithambile lesi. Yilesi ke ngisibona ngoba sine induku ezinkulu. Sifana njengeyibani lesi kwakuthiwa i-central 7 candlesticks. And simise kwazi ibani uyayibona into eshiwo laphana kule Exodus bese uNkulunkulu yakhiwe kanjani i7 candlesticks uyayibona simi kanjani. And into engiyithanda kakhulu amahlamvu alento nje kuwafaka emanzini angcolile ayakudonsa konke ukungcola. And lawo manzi ungayenza ngalokuthi ihlamvu. And bengibukeni umunye umfowethu laphana because imila kakhulu la eAfrica kahle because i-tropical langithi. And imila lo mfowethu lona udayisa amahlamvu uyawa exporter udayisela phesheya le ndawo engamili khona. And bayawathenga and ayasiza ayalapha awunama-healing properties amaningi. Sisambisana bazalwane. And lento lena yinto nawo njani ongaba nayo. Sisambisana bazalwane. Yiwo lawa and then mase kuba khona bazalwane ama-exotic fruits ke ama-grapes lawa sesihlahleni ibizwa ngani ke Brazilian grapes. Ama-grapes amila kephi esihlahleni. Sisambisana bazalwane. Ukuthi alibonakala kahle la isegceke njalo laphana lonke lezi zinto njalo zikephi zikuma-pointele can you imagine beziphansi. Yabo can you imagine beziphansi. Okay bazalwane athi siyazi ukuthi kumele siphuze amanzi amangakanani ngosuku according to odokotela bathi siphuze amanzi angakanani 8. Bathi 8. Awazi uyibuza ukuthi iyaqalani leyo nto kushiwo ukuthi asiphuze ama-glass awu 8 ngosuku. Yazi uma ungayibuza ungathuka isimanga yaqala ngo-1945
Mayiqala ngo-1945 the same year lokho nabo baqala khona ukufaka i-fluoride emanzini. Yayizwa lona babe ngasigqugquzeli sonke lesi sikhathi sisaphuza amanzi angana fluoride. Kodwa the moment befaka amanzi ane fluoride mase bayasigqugquzela usasiphuze ini 8 glasses of water per day. Ngoba bafuna ukwenzenjani? Bafuna usigcabele sophuza amanzi. Awu 8 kodwa hayi lawa anani? Yayizwa lonke le. Kodwa baqala ukuyiphusha lo agenda basho into right. Kodwa sebenze ngoba wena usuhlala kephi? Edrobheni alizwazalana. And then uyakoqa lamanzi ane fluoride. I-fluoride siyazi ke yenzani bakuchiliza bangasichazela kahle. Iyaphazamisa ini ama-hormones, balance nengqondo and namathambo. Isambisana bazalana. Because amathambo besihlala emadolobheni agcwele ini i-fluoride. Umbuzo ke yini engasisiza ukuthi ke sidetoxe kalula ini siyikhiphe yonke le fluoride. Do you know ukuthi awudingi ukuthi lokhu uhlanganisa into eziningi bazalwane, sambisana bazalwane. Mase unezihlahla eunderstand uyazi ukuthi ke nasi isihlahla sami. Ngayi Timamit. Siyazi isihlahla bazalwane. Asikhathi sakubona. Bazalwane. Asazi. Yabona bazalwane ukuthi kusakuningi kanjani kumele bazalwane kumele shift manje basithelwa. Bazalwane amandi ayidlela lezi zinto lezi mase yasiqinile emsebenzini mase lokusabe nenhliziyo ezipho ubone ukuthi ufisa ukuthi life kufe wena. Hayi ngoba ayidlela lezi zinto. Sisambisana bazalwane. Itamarit le bazalwane. Itamarit mawuyidla bazalwane yenze njani? Iclean ini iyayikhipha ifluoride emzimbeni. Isambisana bazalwane. Uma imixa nalutho yabo bazalwane nasemkhathele ukuthi ahlanganisa lokho nalokho. Futhi nje lamanje sipho sasebenzisana lawa amahead into efanayo. Yayizwa lonke le futhi nakhona ke esinganayo. Kodwa uma ubheka nje imvelo izihlahla nje they can supply nje. Without any izinto eyithwayo. Sisambisana bazalwane. So nje uma udlala le bazalwane heavy metal not only fluoride bazalwane even ama heavy metal asemzimbeni iyawakhipha. Ubhontshisi wakho uyawazi ukupheka ngawo. Yamasida khona ayithi ukuthi ukubhontshisi kodwa ibile esihlahleni lena so nasi isihlahla sakho cishe sifana nje ngomgadangawo ayisiyawazi umgadangawo bazalwane siyawazi umgadangawo ngithi umgadangawo isihlahla esikhulu bazalwane ibhalo isihlahla ezosema emapaki nje sihle lesi sinomthuzo omuhle nazi lesi sinamahlamvu nje and amahlamvu akhona lesi ke uyakwazi kwakha ngaso even umuthi wokuxubha noma uthathe sona wathi kanje. Okay, sisikhathini la singesikwazi ukuthengisa khona. Akuthi uyabona bazalwane uNkulunkulu is very fun kanjani. Sisusa ifluoride, ifluoride igcina kakhulu ko Colgate akithi imithini yokuxubha. Kodwa sona lesihlahla esikhipha lento efaka ku Colgate uyakwazi ukuxubha ngamahlamvu aso futhi. Ayi bazalwane akuhlale phansi ngoba sesizo siyakwazi lokho angithi bazalwane noma date. Bakuchileza uzokhumbula ke la. Nazi le ihlahla zami lezi ziko-70 sezinkulu zama-dates date udinga female and male tree. Lezi ihlahla lezi akhumbula kusaqala umuntu lapha kwasezinkulu kanjani. Hayi qala sisona sithatha isikhathi ke kodwa uyawazi ukuthi ube nama-dates akho ube noshukela wakho egcileni. Sezinkulu ngaphezulu useke kuba siphansi nje ngabe nje ngoba zikhula fast ayidingi even nokunakekelwa kanje. And ama-dates ke bazalwane ihlahla lezi ama-palms abiza ngani ama-royal trees. Ingakho uJesu Christ esekhethe imali mawufunda Days of Egypt kuthiwa the palm trees ayixothisa amanzi kuyena is if they are bowing kuMesaya. Sisambisana bazalwane mawucabanga ngekhethe imali khuluma palm tree fanele uthi mawudlula ngakona ingqondo yakho ikhumbuze ikhethe imali. Akani bazalwane manje ingqondo ngeke zikwazi ukudlula bazalwane isilelo ngengisalo lesi ngizogcina la bazalwane. Enye into bazalwane imvelo nje ukuhamba uJesu kuyona. Siswami wakayali eMozambique abe ne-trip siswamshana umakamshana umsizwami bele eMozambique befika eMozambique wabuya namanye ama-city Atimoya it's the same family ye-graviola tree same family yona le ukuthi ayibonakali kahle. Graviola siyazi le dumile lapha i-cancer ngithi le abayisebenzisa kakhulu abantu abane-cancer. Amahlamvu akhona nje uyawakha
which I wish so ukuthi singaba naso bazalwane pharmacy le iyasiza kakhulu so beya lapha na kwabuya namasiko aseyibhutiyo ngidle elinye futhi elithestiswa kweyogurt ususwami ngiyamazi akawudla ukoko iningi ayiwa bayithandi izinto lezi engiphi yabo kodwa ila futhi lona linjengeyogurt yabo ngishonana so mayibuya nalo uthi ngisane ngakhumbula wena ngakuphathela amasidi amaningi wathola kanjani yabo ngoba uNkulunkulu uyabusisa bazalwane noma umzalwane wangwela futhi ethi sowathi imbewu ethi sowacheese Jamaica wabuya wathi ngibuye nalo ngifuna umtshayelo wena so wathi izinto ingqondo yakho ayifa uNkulunkulu yakho uyadinga uyakulethela lezo zinto mhlawumbe abantu bangabuza uyithola kanjani lezi zinto le oba ngithi wathi wayibona ivelyazi wayidesign shuba kakhuleni ibona sengene egcekeni inkinga vela sidesign ubani asiyazi vele samsana bazala so wabuye la so ngasi bengiyitshala la ila isanda kuqhuma khona ngasi bengiyibuka uyayibona ithe and yabona ukuthi uJesu bethe isipambaneni and I was moved bazalwane kusike even imvelo bazalwane they remind us ukuthi ke kukhona uJesu okuyena bazalwane oyisiko sesiphila and futhi okuyena bazalwane oyisihlahla sani sokuphila oyena futhi wasifela eCalvary so bazalwane bengifuna nje ukufaka isikhuthazi ukuthi ke zonke lezi zinto ziyenzeka samsala bazalwane ziyenze ungasabisi usathana ungasabisa ukuthi lezi zinto ziyadonsa bazalwane once you understand indlela yokwenza ngendlela right I'm telling you bazalwane I don't le ngitshela ubaba usapha same plastic le ngibambe ngesandla lengapha wamkhizi uzoyazi khona lapho le ngangifika khona waze ngambiza baba umkhizi sithela amapetshisi sibungaka kuyinduku ongaka ngokwami understanda kwami yayizo lonto le kufanele kube khona kuphume igatsha elizoba yilona lokuthela kodwa ngathi bengiphethelele ngathi uNkulunkulu kanti unjani sisambisana bazalwane uNkulunkulu ama laws of nature yena in charge kodwa sisambisana bazalwane uNkulunkulu uyona ucanga ukuthi hayi lezi zinto isikhathi kulethi manje sithuka into esheshayo tshala uNkulunkulu isikhathi yombilisa zona lezi ezihlahla ezincane zithele bekuthi kanjani abantu bakazalwane bazalwane manje uyokwenza njani ke bekufika leso ikhathi ungatshalile wena bazalwane wena okuwadile ukuthi hayi logogo wami wathi ubaba etshala unkotaphe wathi kofabe leyo nto soyidla nini ufuna ukutshala into zami la uba wawufaka ke ngenkani yakhe mase ufakela unkani wathi ugogo ngizobe sengifile lentithele ugogo wami wena ithi something la cela ukutshela ugogo wami wawudla lo nkotaphe mhlawumbe almost 7 years and then masuthela sekuyena osoqhaka nawo ukuthi uyawupha akakhulumeni kanje so bazalwane ngiyacela bazalwane simthembe uNkulunkulu ufuna ukusenza sibe umbukazi sisambisana bazalwane ngizoma la bazalwane ngicela ukuma nje la yebo khabaze ngicela ukufakaza nje le yandawo leya yonke le yandawo engiyibonayo akusikhathi esingakanani siyilimazile ithanda ukoniwa umfowethu kodwa le nhlaka eniyibonayo nje sezinkulu engathi sekuthatha iminyaka kanti ubuye wazifaka izolo kahle kuyiwe yonke le ndawo siyidilizile sibhilda nendawo ngezansi ngoba sawubona umfulu ukuthi ungena endlini sathi uyakha ngezansi yabuyela kanje siyabonga mhlawumbe ngikhumbula kunye umncane it's not about us yonke lento ukuthi ke sipho yabona lonto le usikubuka uNkulunkulu sisambisana bazalwane and wonke ngiyibonile nje ngoGrenadino wona isingenze ngaba nobudlelwane nabantu abaningi because bekufika ingane kuba khona lento uthi mina ngiyathanda kuyihlalela nje ngibe ngedwa yayibona lonto le ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ke sengiyakwazi phela ukuthi ke ngikwazi ukuhlala nabanye abantu mina ngikhule nje ngihlala ngedwa bengathanda ukuphazanyisa so sometimes ngibona bengibuza izingane ezincane ziza and then ngithola ithuba lokukhuluma nazo ngoNkulunkulu ezinye ngiyibambe itshontsha bazalwane endleni base ngiyayitshela ukuthi yazi nezinto wrong uma ukwazi ukutshontsha which means unesiphiwo esithize yabona lonto le ngikhulume nazo sibe nama studies nazo izihambi message ifike kubazali zifike ezinye zithi ngithunywa mama usengizocela lento so ngamanye amazi the most zenza libubheka nje la abantu abaningi bazokwazi bebefika uthole ithuba lokuthi ungalokhu ushaya door to door
abantu beyisimele bona eminyangweni yabo bezongena kumnyango wakho ufike ubafaka ivangeli. Ngithandile into usamba naye izolo kufika ubaba lapho ucela amaphilisi ezinje. Uthi guys wathola lapha enkonzweni. Sisabusana bazibona. Uthi hayi woza lapha enkonzweni lapha. Akho woza ezona into lebazalana. So once izeza lezi zinto lezi zizoba umayibutho okudonsa abantu. Even nesela belifika ulibambe intshontsho ulilekelele ubulitshela uthi yazi la ungaba nayo lento. ngoJesu yayizona into lebazalana. Amen. So nje bazalane ngizomala ngaze ngitrigger ngikhuluma yakho la akekho nombuzo noma oyedwa noma omibili. Konke kuzoke. Amen. Ngizokuqala bengikhoneka la. Baba Nkosi sekhazulini idalo nomhlaba siyabonga ngezifundo zakho nokusikhuthaza kwakho. Ngiyacela Nkosi uJesu uma kungekho lapho Nkosi uJesu engikhulumile ongazange kube harmful kwabanye abantu ngizobonga khona. Base uma kukhona Nkosi uJesu ngikhulumile harmful ngizocela futhi Nkosi ukuthi ungibonise base bengiyami indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngikulungise. Lapha abantu bakho Nkosi uJesu siyabona Nkosi uJesu including myself ukuthi we are not ready ukubhekana nempilo ngendlela wena Nkosi uJesu ofisa sibhekane nayo. We are not connected Nkosi nature and nature Nkosi uJesu isikole sakho la khona Nkosi uJesu ufuna ukusitraina khona ufuna ukusipheka khona Nkosi uJesu uzosenza sibe effective emphakathini esihlisi phakathi kwayo. Siyacela Nkosi uJesu ukuthi usixolele ngokuba ignorant, usixolele Nkosi ngokunganaki, usixolele Nkosi ngokuwaste ama-resources. Besizocela Nkosi uJesu ukuthi ke lesikhathi esaziyo wena esisisalele cela Nkosi uJesu ukuthi ke usiphe umfutho nomdladla Nkosi ukuthi ke sisebenzise singasimoshi. Senze konke Nkosi uJesu esingakwazi ukusenza lesikhathi. Bana abantwana bakho Nkosi uJesu seso hlukana ubaphe umdladla whatever la bakhona Nkosi uJesu bachithe khona ukuthi la bekhona Nkosi uJesu isibusiso inkazimulo yakho Nkosi uJesu ibonakale kubona. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi sifundile siqedile but ke usakhona izinto ezilandelayo. Siyacela ukuphila iqhubeke nathi igama lenkosi uJesu Kristu. Amen.